Nā, ki te rohe o te tairawhiti I nai nei, kua puta te ihu o ngā kai whakaheke ngaru Māori I te whakataetae whakaheke ngaru o te motu. Heoi e hari te mea e ohorere ana etahi I te manawa nui o rātou ki te tū tangata ki runga I te atamira o te ao. Keia Irena Smith, ngā whakamahuki. Me he mako e whakataetai ana ki ngā ika. Pretty much did everything I planned to do. Like got a couple over there and then caught a left over to the other one and then got a right. So pretty much went perfectly that heat. Ko Richard Christie o Ngāti Kahungunu, rātou ko Morehu Roberts o Rongo Whakaata, me Jessica Santoric o Ngāti Tama, etahi o ngā uri Māori kua eke panuku ki roto I tēnei whakataetai. Me mate wheke, kei mate ururoa. Hopefully the goal is to win it, but hopefully I'm happy with how I do, so that's the main thing. It was hard. It was hard to find a good one, and just seemed that it take off and it would close out. Te kau mā iwa ngā wāhanga o te whakataetai a motu, he wei ko ngā ngaru o Turanga Nui Ākiwa, te kai tohu I te piki, he kē rānei o ngā mahi. Conditions are pretty much ideal for me. I don't know, I was brought up around here, so I know how to surf this wave, and it's got some size. Ka tahi anō a Richard ka hoki mai I Tasmania, I reira ka whai ia I te tūranga tuarima o te World Qualifying Series. He eke ngā kua whakahihiku ake I aia ki te wākainga. Getting that result overseas gave me so much confidence going into this event, and I know I was actually travelling with a good buddy of mine that won, and he just kept telling me just before a heat, just go out and surf and do your thing, don't worry about anything else. He hua tata Christie Rawa ko Roberts, he hua riri hoki e pakanga ana mo te taitaratoa. Know each other in the water and outside of the water. We've been good mates for a long time now, and yeah, when it comes to business, it's business. Kua urutahi rāua ki ngā whiringa whaiti, kei te rā tapu ka kite ko Waikahua, ko Waikatohu. Irena Smith, Te Karere.